Короче, он мне оскорбляет второй раз. В течение один день он мне два раза оскорбляет. ну ты знаешь... Я не знаю, как я тебе... Здравствуйте, ребята, it's your boy Slick Vic back with a brand new reaction. It's your boy Lex, Flex Like Lex. We got a brand new song by Bakar and Begish. Песня называется Tun Tun. No, don't try to read it like that. T-Y-T-Y-N. No, Tun Tun. Okay. Yeah, but it really starts like that. Maybe. Tun Tun. I don't know. Короче, поставьте лайк, напишите в комментариях, какие песни вы слушаете. Ваша поддержка очень важна для нас. И да, Бакер очень прикольный артист, очень крутой. Первый раз я помню, как ты мне Бакер показывал, 3 года назад, как ты мне первый раз реакцию сделал. Пуларди. Вы помните время? Очень давно, короче. Показывал мне песни Бакер. Я был в шоке. Конечно, классный. это было офигенно, да. Он очень классный пацан. Ну да, давай новые песни, это очень-очень mood видео. So yeah man, настроение видео. Let's get into this shit. Ayçığım ölçüyüm sen yönünde düşüyüm Donup kaldım üşüyüp Harcadan düşüp Günü dünü düdün Günü dünü düdün Günü dünü düdün Günü dünü düdün Ayçığım ölçüyüm sen yönünde düşüyüm Donup kaldım üşüyüp Harcadan düşüp Günü dünü düdün Günü dünü düdün Günü dünü düdün Nigga wearing Drake's badge. This Bakar, he's wearing OVO bro from Drake. Günü dünü düdün Günü dünü düdün Günü dünü düdün Yönünde düşüyüm Donup kaldım üşüyüp Harcadan düşüp Günü Representing OVO bro. На, я просто думаю, что он просто одел. Ну, типа просто одел. Как был в магазине просто рандом. Ну, это, он, например, как будто Nike. он не знал. Ну, например, это Nike. А, не, мне кажется, знает. Он, конечно, он знал. Это, Дрейк логотип. В конце. Ну, продолжаем, да? Да. Разрешаешь, да? Братан. dünü düdün Günü dünü düdün Günü dünü düdün Günü dünü düdün Senin suyun kapkan ben sezimdeyim fantam Bir talamdan arasından izlep yürüp tapam Senin sululuğun götür albay trayk tepti klapam Uçup gittim onunda çalamın hoşmuş tattan Bayka buldu emi bayka Başınдағы meyinde gitmesin şeytan çayka Balkim apam menimle söyleşpö деп айтам Al sen bayka bir işte hayır var Aferin sen için varım verim Al bile tarma al bile Aferin sen için varım verim Günü tünü usap olup sana varım bile Çalgı sözün örülarımda yarnam bile Ulan suyumunda faydalam bile Al bile tarma al bile Açu tatalda şu men için kalp demi Seni tapağanımda tıkmekin bulat dili Seni tapağanımda tıkmekin bulat dili Жүрме мені сағынбай, мен құсамындай Сенің менен дүйнем бай, сенсіз чолоқты бақсан Шын жүректен шыққан сөз қалыпса қайтпаймын Сезіміңді қарынымда май қылып сақтаймын Күтсін денеме, қуаттың бар ченелбес Кімім не деп айтса дағы саға ешкім теңелбес Сенің менен жашыл қызық қызыл жашыл Емен неміс мен қара бимерде өзім Сен аппақай мені бенз жайық Кеде жаңғыр жайық сіздің өчілді Бирок қартынан үн шығат ошон үчүн жай турам Жол беремін сенден кетіп қайраға айтуға Жүсіп барсаға жолырымды айтуға Ayçığım ölçüyüm sen yönünde düşüyüm Donup kaldım üşüyüp Harcadan düşüyüp Günü dünü düdün Günü dünü düdün Günü dünü düdün Günü dünü düdün Ayçığım ölçüyüm sen yönünde düşüyüm Donup kaldım üşüyüp Harcadan düşüyüp Günü dünü düdün Günü dünü düdün Günü dünü düdün Günü dünü düdün
bro. What do you think, bro? Your opinion. You know the Tuntun. the- It was Tuntun, like I yeah. said. You know the funny thing is мы дошли до конца песни и ты ни слова не сказал. Ну почему? Ну почему? Ну я не это сказал? значит, ну я тоже Ну, ничего это- не сказал. ну, Я ты тоже ничего не сказал. Ну, Ну, да. Что это значит? ты знаешь, когда гангстер делает love song, Мгм. обычно это пушка выходит. Ты когда-нибудь заметил это? Гангстер. If Я понял тебя, ну, гангстер. Они гангстеры? no, we categorize Окей, категория, окей, people понял. who Ага. make rap music as Okay. gangsters. Окей, все люди, которые рэп-музык делают, считаем это как гангстер. гангстер. Значит, Ну да. я гангстер. Ну да. Что такое гангстер? Давай посмотрим. Сейчас это Google или что? Я не знаю, что такое гангстер. Что это значит? Be serious, man. What the fuck? Короче, он мне сказал, No. второй раз. В Не. течение один день он мне Не, два раза не, сказал, ну блядь. ты знаешь, Я не знаю, как я тебе... не, Хорошо, мы, я же вот так сделал. We Я не categorize. видел. О, блин, я не видел We тебя. categorize this. If you look at the roots of hip hop. If you look at the roots of hip hop, Не говорите, okay. I'm listening, okay, Roots of hip hop, I'm listening, yeah, roots of hip hop. if you look at the roots of hip hop, if you sell drugs, Okay. are you a criminal or not? Answer the question. What do you think? Yes. No, of course. That's like asking You me. see. Easy E. Bro, He used to there's sell a- dope. bro, Wait, there's- let me speak my mind. Easy E used to you used to sell dope, yeah? Were you with him? Come on, bro. Okay. Isn't it they Okay, say okay, they say oh, they say- isn't it they say it in their rap music? Yeah. And Pusha T was, I sold more Bro, Pusha T is dope. the biggest I, cocaine seller. I sold Sorry, most man. dope than Bro, Pusha T Easy is E. fine, man. Just the way, but the way they used to, yeah. they're Yeah, describing it and everything, you see, yeah. And that's being a gangster. Okay, I hear what you're saying. Yeah, rap derived from niggas starting out and trying to make a living through With music, through through music and And- expressing themselves and telling how their hard life. Yeah, was. yeah. One of the So- first people. so, yeah. But it doesn't mean that Exactly. everyone is a rapper. It doesn't mean, bro. So it that's doesn't why mean that everyone is a bro, rapper Bro, now also. have Bro, you cracked the code, bro. That's actually making sense. So not everyone is also a rapper now. Even if they're rapping, they're not rappers, maybe. of course, Bro, you talking gems, bro. bro. You speak game. I always speak game, bro. Not always. Most 90% of them talk shit, but anyway. Ну, это, ну, правда Ну, ты сказал. братан, ну, поэтому я говорю, окей, if a gangster makes love songs, обычно Это очень, ну, да. Особенно Pop Smoke, бро. звучит очень круто. Ну, и песня очень душевная. Бро, Больше нечего сказать, знаешь. я обожаю мелодии этой песни. That's what I'm trying to say, bro. Well, Especially the chorus. I like the Да. chorus of the song. Сен ұрпаққа дені бенз жайып кейде жаңбыр жайып сіздің өчірді бирок артынан ым чыгат ошон үчүн жай турам жол беремин сенден кетип кайрага айтууга жүзсөп барсак ажууларымды айтууга Açım üçün sen yönünde düşüm Donup kaldım üşüp Bari zaten düşüp Gönü dönü dütün Gönü dönü dütün Gönü dönü dütün Gönü dönü dütün Açım üçün sen yönünde düşüm Donup kaldım üşüp Bari zaten düşüp Gönü dönü dütün Gönü dönü dütün Gönü dönü dütün Gönü dönü dütün
vibes here, bro. These Fire. niggas got their own vibes out here, bro, with their own trap and everything, bro. I want to listen to. One day I want to make videos of reacting to Zimbabwean rap. Really, I'm serious, Yeah, bro. you can. Yeah. Namibian rap, and then we just listen to the whole African rap. I want to see the vibes out there, bro. I can tell you, bro. A lot of. I used to listen to Indian rap. Bro, Like the fuck, bro. It's dope. seriously. What the fuck, bro? You got to be joking. I'm joking. That's a joke. That's a joke. That's a joke, guys. That's a joke. That's a joke. Anyway, guys, thank you guys for watching the video. Спасибо. Напишите в комментарии. Поставьте лайк. Поставьте лайк, если вы хотите. Если не вы хотите, тогда тоже поставьте лайк. И что должно? Если есть песня, которую вы хотите, чтобы мы сняли реакцию, тоже в Очень комментариях. важно, напишите в комментариях. Ваша поддержка очень важна для Flex Like Lex и Slicky. So yeah, Okay, guys. So see you guys Peace. in the next video.